لگند قیله گندکی ناحیه جندریسی عفرینه زاروکا کی یاجینو جوانه کی 16 سالی اف 15 روزن وندایه ناوی جمیل عمر کیلویه روزا سیویه که ماها پینجان جمال در دکوه و ایدی وندا دبه و ناگر مال یعنی مال باتوی تشکیل سر نسانه نخوشیه کوی هبویه نخوشیه خارنه هبویه مثلا نکار بویه خارنا کو نان گنم به نان گنم هاته به چیکرن و خارنه بخواه تشتکی کتی دا گنم هبایا نکار بو بخواه خارناوی تایبت بویه دایکاوی نان تایبت جگارس و برنجش برا چه دکر حتی کو بکار بخواه يعني هناكي او بروبليم انوي برسكريك انوي هبونا مالباتا زاروكي خواگهان در روداوي خواست دنگ خو بگهينه هر کسی کو تشتکیل سر کوریوان بزانه به و مالبات آگاه دار بکه از بفكي جميلا لو كيما اشتيو كي بنجودو دحزو بيس بنجودو لو كيما مفقوده لو كيما هندويا امش قندي قيلي طبيعي جندريسيا لو كيما سبي سعشش نيفو شاشو جمول دركات جگون دركات وحتى رويهر وبيدا وششرنا مزن فولو كو مفقوده هندويا ما تقدر نايشتن الجندريسي الايفرين لو قندام ليغارين ما فولو كو نادي ما تقدر نايشتن نا عرض نا عزمون هفلو كو تيبج في حوشي بو بوريك نون وحالي كوك هفلو كو مفقوده هندويا ما الجامعة من العام قلكري ما جام جنوية جام شرطة مدنية ما جام جيو قلكري قيد ميتا خبر جيدة تنايا وعمشون محل نادي تولي بعد عم لقارين محل نادي عمشون شيخ مقصود أشرفية ما بام ليوكلو داري برسكن ما تقوب نايشتن ما تقدر نايشتن ليو قارين جيور بين لو كيوا نال جامعة لو كيوا ناوتي جامعة نالف داريا لو كيوا تنايا أزو دويكي جندفوتشون لو كيما ناخوشة لو كيما فيرو دا زولاقي هيا تشتي جنام فيرو نوماشي عم دارن جيرز دكرن رز دكرن جيرو دهيرن حتى ديك لسر سوجي جيرو دكيد دي في قشكي ما بخو بري هفو بري مستشفى فوق قشكو ناخوشه تحليل درجيل جامعه هنا وحتى دويكي جنده بري في ناخوش بينا دخي نفا دخيلو يخو ناخوشه برلي كاتي ولو كنا خوشه ولو دوشه سوليه وعم دخوزن في دنگي ما في تسجيل ما بوردان دكر اي انسان كي دنگي ما دبيسي معلوماتك جام جنده هيا فولو كيدو خبر كيب ما دي تلفون ما كي اني فولو كو لكويا وتشوا وادخوزم سلوفيمان مظلوم عبدي رهاري مظلوم عبدي دنگي ببيسي لو كي منا خوشه وديك ناخوشه اي معلومات كي تشتكي زونبي ادخوزم ما وري رحمه ودلي خو ما بشوتي خبرك فولو كيدو ما دي ما شوكرن بدي ودلي ما وديك وعيله ما جيو شوكرن بدي دركي پشتی هفدیتنین ده نوبرا پرورده ریوبری خسر و پرورده حکومت سوری ده دی هنک گاوین باش ده نوبرا هر دو آلیان ده هاتن آویتن ده قزنج خوندوانان ده بو بیگمان خوندوانین کو لروجاوی کورسانی و نوچین ریوبری خسر دخوینن لی پروگرام حکومت سوری دخوینن افنوچه جبوانه او خوندوان جبوک امتحانین خو پیشکش بکن دوی يعني دكارن نوبرا 18 و 19 في مهدا ما ها ششان لوان جهن کو امتحان خوی پیشکش بکن بچن جوان دران کارتین خوین امتحان ورگرن جبو کو بکاربن بچن لوان جهان ازمونین خو امتحان خو پیشکش بکن خوندوان سرطایی نه لی دوی او خوندوان بخو بچن کارتین خو بستینن چکاچ بچ قربه مالباتین وان یعنی کسی که دن نکارش بچش بروان و کارت بستینه 18 ماه 19 ماه بچن کارتین خوار گرن جبو کن بکاربن بچن امتحان خو پیشکش بکن یعنی جبو وان خوندوانین کو پروگرام حکومت سوری دخوندن بردوام دکم حکومت سوری تماشاوانین هجا ادی مسئله جودکارانه حکومت سوری گنم يعني جنم جبونا نو بيدفين دنين نافخاين خارنه ونزانن إيصال روجاوي كرسانه هش كسالي بو إيصال برهما جنم كلاكي كيم بو حتى لهناك جهان مثلا الجمل كوباني سمبلجي جنم تيدا تنبو حتى نها 5000 طن جنم جهشتي السوري يعني جدر واتي السوري حكومة بيجا بيوستي بدسدو 20000 طن جنم هيا سوريا جنب كتينا جو روسيا تينا جو أوكرانيا تينا جو رومانيا وجو عراق دبه وزارت چاندنیه جبر هشکا سالی پیشبینی دکه برهما ای سال جگنم تنه 750,000 طن
گنم به لگوری راپورت داویا نتوین یک بوی جسدی نود خلق سوری دبن سینور هجاریه ده اندازیار چاندنی احمد بطال قامش لول قال منا كاك احمد دما تخوش بخيراتي بحثا چاندنی دکن بحثا موسم ای سال دکن موسم نهات مثلا از تلفنی کوبانی دکم دی گنم نهات تشتک نهات خلق پریزی خود ده یعنی وصاد ده خلق دنج بوکو پست ده بچیره باشه جودکار دوی چپ کنی یعنی نه چته خواستن و چاره سری چیه والله جودکار ایسال فقر یک جاری ای بجی یک جات نهات از بحث ای بيجي حتى بيجي تعدل وان هات فقيره وشلوبكن وموسم يرجع نهار بيجي انتاج بيجي قلكي كيمي نوك حسال يبانان نبو تعدل وان هات ومصروف بيجي فربو بقدي قلكي تعدل جور كارهات كاك احمد يعني نهات جبو توخم جبو توف مثلا توخمي وان تنجبو صلابه جبركو نهات دوی چواره کرن دوی ریوبریا خسر چبکه جودکار چبکن جبو پیدا کرنا تخم جبو سالابه یعنی توفین جبو سالابه جبو سالابه دوی مهيفين اداره ذاتي مساعده جودکارا بك بزريوان على الاقل جبو سالابه يعني بقدي وضعي وان قلت زحمته يعني زياده زحمه وضع جودکارا ایسال بجي یک جا نهار ای آوی چند هاتن مثلا یکی چند هات بجي يكجار دراسات نهات راست آوی چه بو ایسان دنگ تکک احمد والله خوشك نهات دنگ تبو یه آوی چه مثلا راسته یعنی بجی نهات بجی یک جینا آنی لی آوی مثلا چه بو روشه یه آوی چه بو آوی والله نقلكي حتى آوي جي إسهال ضربي نزيده يعني نوك حساري بريق ساري با موسمها بو آفيجي باشبو إساري آفيجي نقل لكي ومصاريفهم بربو آفي بترجع بجي وانتاج تنبو هذه زحمة وضع واني آفيج نقل كيلو إيصال بتشلو دسانتان هاتا كرين لقور لنا تباشبو نا والله نقل كي هذا أبدا مصروفة خدنا ناخي ما بهيبيون زيدي بس تشلو بينجا يعني تشلو دو قال كي هندكه خاصة آفي يعني انتاجي هندك اذا وقت انتاج هندك مصروف فربه مصروفان بيتر تكلف سروان اما وقت انتاج فربه افي ومصروف وقت يتقسم السروي هند سبك بالسروان تعدل وان هذا قال لك ايه افي شوي بجي جارتن بس افي قال لك تعدل وان هذا مصروف فره تشتكي دن يعني تشلو بين سنت بانا تبيجي و جبو جودكارين افي وبجي و باش با اگر سعره جنم او قصبه سعر باش با اي بجي حر ندهات باعتبار انتاج سنه راسته فدان وان ندهت وفدا بشكل وان هاتوا مصروف اخذ خصبه چاره چیه چاره مثلا براسی از نا جودکار مدنیرن تماشا دکن تو جی مهندسکی چاندنی یعنی چاره سری چیه براستی یعنی دفج چاندنیا گنم و جبردن دست به تشتکی دم بکن يعني مثلا چپکن يعني جودکار دکارن چپکن براستی اگر ریوبری آلیکاریا وان نکر که تدسي وان تنهي ويچپکن ام هيفينك آلی کامپینه لوی کامپی داعشی جنو زاروکین وان گرتینه کسین کو به سوی داعشی هاتنه گرتن لوی کامپی دمینن ایرو بنیرن چلو دو مالبات وی کامپی در کتن هجمارا وان چقاسه 178 کس بون جی کامپاهوله در کتن روژاوی کرسانه هاتنه در خستن و جبو کدری هاتنه شاندن جبو حلبی هاتنه شاندن کسین که جی کامپاهول هاتنه در خستن ریوبریا و کامپی دبیجه او بدلی خوش کامپی در کتنه یعنی وان گوتن هم دخوازن جی کامپی در کتن و بچن حلبه پشت رادی ویج بو جه کیدن ورن شاندن بلکه هون مراق بکن چند کس لکامپا هولانه از ورم هنک استاتستیکان جوارا پیشکش بکن به توایی به جوارا بیجم 35,314 کس لکامپا هول دا گرتینه خلکه کدرینه
11,000 جوان کوچبرین سوری بخونه یعنی خلک سوری بخونه 13,124 کس عراقین الکامپا هول گرتینه 15,805 کس دنن 6,385 بیانینه جنو زاروک داعشه لوی کامپا هوله گرتینه گلکی خطر نین کلوی کامپ دمینن